Dt.16.10.2021 in the vine jet by level ule. Tung car chung long ka district chung atil thang lang sar zual te ilo clear hawang u. 11th LADC chairman atan chu tum lovin puvial huak athan ani. Auto rickshaw association sangauten ratlang tepolin charity service an nei. Congress Party Sarkar Wangin, Bangladesh in Pakistan Changin Zalen Namu, Ujero Piang Chianza President Lai DCC Chuan Ati. 10 CDCCM Tharata Nusik Mohan Chakma Laklu Ani. Council Veng in final ma anlang nakal zela golflo anlei. Matthew Sarlal din puya kania tuna chanchin kim changsokin. 11th LADC chairman tan chu tum lovin puvial huak athantlin ani tungkani ngani khan puichal mon sanga protem chairman kai thoi hnuaya LADC emergency session nei ani a he session a hian LADC chairman thar thlanna nei ni in LADC chairman atana ming palu tom chun puvial huaka longkai veng pui bial tu chu tum lovin chairman atan tlenga puan ani chairman atana thlantlin ani hnuin puvial huaka chuan thu soina nein du sakla in thiarna omlo nan le diktaka ramro rena chu kaltheina members ta thopuya somin house to zom takle fel fight ka kai shoya tum thule house zom na vong nung tur chuan chairman ringot nilovin member zong ten house zom tur kan tho hawa kan tran tla na ngai ni atibok e huna hian cm pu visitor sang ale eptulam shoi tu puti zakung ale members shenkaten lom puina le du sakna thu han soibok puvial huwa kahi LADC huam chunga politician senior bertezing aminin kumsang ka zakwa somriat le pariat khan avai khanan MDC athantlin ania MDC a hian jumruk thantlin ne to LADC sarkar a hian CM EM deputy chairman planning board vice chairman ninete alo chelto ani auto rickshaw association sanga chuan ratlan te polin charity service anei thotan ni khan auto rickshaw association sanga chuan Myanmar boina wanga ron ratlan te polin charity service an nei ratlan te pola charity service nei na huna hian auto rickshaw association sanga advisor puef la le na chon chong trai nen huna manga charity service jing da ru atangin lailam dali thleng an kalpui ani puviaram lua sanga secretary auto rickshaw association sanga mena changa thu kan don danin sanga auto rickshaw association te hian kumtinin November thabor vela mi har sa zual te chan puina turin Christmas den chanin charity service en lo bua sai china komina ero committee na ngai tuan huin anuna ra tlan ta pol hian nei ni se tha ti wangin voini a hian kan kalpui ta ani atia hengba ka hian ra tlan ta pol hian komin chung ta sangaul khuchunga ra tlan ten autorik so an chuan manza zela somnga chaulak sak ani tur thu kan dongbok total nian service na changa an su mutling khom te hi remchang sabera ra tlan ten hen an sem chuale tur ani ang Tundin muna auto rickshaw association sanga huai member som ni velom mekin charity service member som pangavel an thok chuak thei ani Congress Party Sarkar Wangin Bangladesh in Pakistan Changin Zalen Namu Ujero Piang Chianza President Lai DCC chuan ati October ni som patumi Bangladesh Liberation War sangka zakole somsari pakhat vele diwas champa konsom nga nani ani a eni polian Lai District Congress Committee chuan Congress bhavana hunan buat sai Ehuna tisoitu pujero pianga chinza President Lai District Congress Committee long tlai chuan kumsangka zakwa somsari pakhata Bangladesh Liberation kha India puinen is Pakistan na tloma December ni somni le paro kumsangka zakwa somsari pakhat khan Bangladesh Independence Sarkar thar alo piang ta ani Bangladesh Liberation hi India ma Congress Party Sarkar lai ani a chumi wa chung Congress Party chunam halak na liawa angai ni ati a India ram Congress Party Sarkar wanga Bangladesh ram hilo piang ani a Bangladesh Prime Minister Tan Sheikh Mujibur Rahman chu ruat ngalani atibok kumsani le som hi pakati Bangladesh in independent ram hukum somngana Golden Jubilee ani a Communion India ma Congress Party le Bangladesh Sarkar chuan ram puma alom na hun hian man thu soin to tiang chuan Lai DCC long tlai po in Bangladesh Independent kum somngana hi Congress Party koi liaw ani awangin ursun takin kan mangani ati he Bangladesh Liberation War sangka zakwa somsari le pakhat champaphak na pola hun man na hi puro chununga treasurer Lai District Congress Committee chuna kai shoya e hunan party shoi tu tele member singam wazat antel ani
ten CADC CM Tharatan rasik mohan chakma laklu ani ten chakmaton ma district council CADC chief executive member CM atana ruat tharbor ponsuri BLMDC tanga thlantlin rasik mohan chakma chu CADC at culture hall chongteya longklai borsap doktuan ru h vanal dikachuan ninga ni khan renom thu tiam tirin alalut CM Tharlak lu inkhom hi CADC executive secretary Pronit Bikas Sakma chuan kai hruain CADC Constitution Conduct of Business Rules sahni somni pahni rule somni le pahni na sub rule pahni na le pathum na tlo chana CM atana rasik mohan chakma ruat na sarkar notification October ni som le pakhata chi chua chu chair chua ka eminu hian longklai borsap chon CM hi le lut ngala CM Tharpur rasik mohan chakma chuan thu asoi ngal bok ten CADC CM pathum na durjedan chakma chuan October ni thum sang hi le som ni pakhat khan Mizoram governor hena CM atanga ban na athelu ta emi nuwa MNF legislature party leader ata na than asik mohan chakma chu Mizoram governor in October ni kwa khan CADC CM ata na pompuya nuwa tungkar ni ngani khan CM Tharlak lo ni hi buat sai anita ari asik mohan chakma hi ten CADC tram chunga CM ani tum ni na nin kumsani le som pariat nei tha ten CADC executive committee din ani atongin santi jiban chakma rasik mohan chakma durjedan chakma le rasik mohan chakma ta chu CM an lo ni to ani World Mental Health Day man ani thoton ni khan longklai district mental health program DMHP hoi hotin district hospital longklai World Mental Health Day sang ni le som ni pakhat pualin hun man ani kumtin October ni som hi World Mental Health Day atan man thin ni in kumin hian pathian ne ni wangin thoton ni kan man ania kumin thu puya tang khovel nin phungin chen lo taka rerolam hirsel na mental health in an equal world ti man ania ehuna thu soitu medical superintendent Dr. Zotan pare chak chuak chuam mithiam ten an zir chian na tongin mi pasari kalkhom zinga mi pakha zelen rilolama harsatna nei ni achut ani thu soin rilolama harsat nei chu thil za thlak ani lova natna dang ang buka enkol dam thai ani ati a ni tin nu na hrisel na ngai poimo atul thu le ril sel nei tura taksavon uluk atul thu soin rilolama harsat nei an hriat chuan mithiam te pan vat tura thuron te turin kalkhom te chu acha ani ehun mani DMHP in charge medical officer Dr. Richard Lauren Moiral te chuna kai hruaya DMHP a psychiatric social worker pivanal ruatin report apebok longklai DMHP hi October sang ni le som paru khan tran ania adin tira tanga September sang ni le som ni pakhat thleng khan damlo mi sang ni zali som ruk pasari aneng kolto ani MOC noya kek u training tran ani Mizoram Youth Commission MOC in Thalai phailam na thoko om COVID-19 shrenga wanga Mizoram lo ho tho tu moten ezonan nei theina na thiam thil chi rang rang in zirtirna training arwa manzinga pakhat MOC Medevi Foundation le longklai district skill committee chang ho wiran huai hot ni so mo tur cake baking training chu ni lai ni khan longklai district tan longklai LC veng wele hola tran ani training honna hun toy bo saya khwalian longklai borsap Dr. Andrew S Vanal dikachuan longklai district thalai ta tang kek urjina training bo sai thai anita chu lo mati thu soin kek chawan tlang nun phung le khosak na thil betel tat pakhat ani to awangin awur thiam ta tan ezuna kongzau tak ain hongani ti asoya training tur thanta chu taima tak le ti tak zata zir tura fuin te rei pe na ne na hloling tuma be turin acha ke MMTTP kong pui be chana chimlama sun don na kong in hong tur chor tu ni tum tu le ren omna in mal som na king tilti vongreng turin acha bok training honu ni longklai additional deputy commissioner pu James Mialung chuang kai hruain longklai DRDA project director P Meralian role zakhum thangin in lomna thu asoya district industry center la functional manager pu si deukulan report apebok he cake baking training tur hian mi som ni than chua ania Medevi Foundation ten training hi an petran hal ani Council veng in final ma man law na kal zela bollo an lei Council veng sanitation and decoration committee te chuan an veng chunga final ma man law na kal zela an veng chunga bollo te an lei bollo te yok te bar ni kwa in ni tang khan le tranin bollo e bik takin troi thailo kong dunga tanga an charte le kho mani a bollo hi veng chung na pangkum som prok ngoilam ten sarin hei sanitation and decoration committee te chuan man phu tokin an lo le sak thina ballo te hi thole ni le rinni bi ka te an le thin ani engba ga sanitation committee council veng te hian
faina kunga hmanlang na zinga aurin na mangin veng chunga mi te hena manin bu level te vong faya ti thiang lim chunzom zel turin ma an la mek bok ani trong te along driver sa phovin CDC huam chung COVID-19 do dan le vaccine pek dan te clear how ani tungkani ngani khan long driver sa Dr. Andrew S. Vanal dikachuan trong te toin health department police department le chakmatan masisi council official te centralian chakma season chakma mahila samiti le Mizoram Buddhist Association shoi tu tenen COVID-19 do na le vaccine pek chung changa chakmatan masisi council huam chung din hmundang clear how Borsap Dr. Andrew S. Vanal dikachuan shrelang do na konga sarkar na ma mayin thila ti theilova ko khan tlom ngai polem pui troi om na mawa chanrol nen shipui chu do ne thei ani ti asoya CDC huam chunga sarkar na thok CDC le po rang rang ta chu thei top chua chunzom zel turin a fui ngal bok heuna yen health department na thok tu da chuan CDC huam chung report pe in vaccine pek chung chang har satnan to ten tar langa for life to po le thei lo khoi ngam zat aw ma wangin vaccine pek chung chang har satna sajok an tok ti soin ro tui hul huna chutiang khua ta chu tuam chua an tum thu an soi ngal bok e chu thoma hian COVID-19 do na le vaccine pek chung chang a tlom mai pole sa kha shoi tu te thopui nei mi puin hen a zau zo ken zirtir na puan zar ni se ti ania ti pui zirtir na tan hian video clip siam ni se ti ani bok LKBK assembly noi pastor tan ral na hunan mang October ni som tian ni khan LKBK assembly noi pastor ta chuan Myanmar spe ku ta boral ta reverend chungbiak khum ral na hunan mang Reverend chungbiak khum ral he reverend lal sang vonan na puin hena sum fai cheng sing ni le sang rup atlan ani ral na hun man na hian reverend lal sang vunga chuan reverend chungbiak khum thi dan chu arap thlak le thu soin an ka thluk nu khana oma voi hiang kap nona asona le phone ba kai ne zung bun chu kut tan sakin an lak saka dar khazet arwangi seng hoi lava ale reng nu apozon ten arwang chon baseng hoi ta ani atia reverend lal sang vunga chuan than tlang khua boi tak em awangin arwang po himen pui laven man mo takin an voi ngala an voi chu hian ra tlan turian lo in siam boka zan po rek laven an ron ra tlan ngala ni atia reverend chungbiak khum na pui le lai na ten khwar le sun po sun man lova hun rap thlak tak an tong hi keini LKBK pastor ta chuang kan tur pui tak zet zeta reverend chungbiak khum tual thina wanga anu pui fanau te le chung ta tur na hian kan tel ve ni ti hi hretlang u atibok Reverend chungbiak khum ral na hian reverend lal sang wanga sanga west build to pastor reverend e final eng zwala sanga east build to pastor le pro pastor silal dong lian ate an kal ani Pan India Legal Awareness and Outreach Program kalpui mek ani District Legal Services Authority along Kla District chuan India Independence Day voi som sari pangana lomna azadi ka amrit mahosaf kal zela National Legal Services Authority ro man nangin Pan India Legal Awareness and Outreach Program an kalpui meka hei Mizoram State Legal Services Authority na tin hotin dan tura ro man na siam ta zu ya kalpui ani long Kla District ka chu ne hun bul chan na hi October ni khan nei chan ania PS ngau TMZ Secretary District Legal Services Authority kai shoi noya panel lawyer te PLV te le staff ten long Klai Bazar ve huam chunga kongzo na in dan hmai ma pui ten chan vo sang kan nei thu jek te keng ko in kongzo nan nei chun zum ani e program hian ni somni le panga chung October ni nia chang November ni som pali thleng huam do na e hun chung hian long Klai District chunga khuate atam theyang der tlo chu atum ani a he Pan India Awareness and Outreach Program in a tumber chu India ramhuntina cheng a big takin tingtlang kel korber ber cheng tenhena Legal Services Authority mel hriat tira an hatokal mang shil hriata dan le thai lama harsanan leite a thlona pan thei reng an ni thu puanzar mai ba ka ipuiten hena khole tui digna le chanvao zirtirna le dan le thai an hriat na konga man son thene tura kong bua se sak ani etu bua sei lai thlengin andarnam tlang sarzo is lunghau ka thingka Chonhu, Rulkwal, Arvan ne, Paitar, Upper Sai ka khua tele, District Zela le, Gilin Shopping Center long Klai Bazara, World Mental Health Day Polin Hunan Mangto ani. Out this program kalpui meka hian dalama mithiam resource person na ruaten zirtir le inshil shian na hi an kalpui ani. Kawran Tutar, Baptist Church of Mizoram, Mission Survey nei ani. Zirtom ni khan Baptist Church of Mizoram Assembly sang hi som ni pakhatin na laurel Mizoram kot chua KMTTP rota zo chua emo bong bu chua emo mission redani se ati malak na chun zom dan tur enin AGS in charge mission reverend Dr. Cyril Biagdi kale reverend
Ireland and Zera ES long klaite and kala mission survey kal te hingem puitlang ko ran khotlang hroi tu tenen ko ran mo zwale ko ran malang tur poi mo zwalte an soi hawa zo ta chuat lo chun zum ha len ko ran malak chun som dan tu le akhwa din mun le tu na ko ran dang malak mek dan te an soi ho bok hemi sune tumber chu mizoram chung om het to ko lo zinga rong bol ania ko nam ho hi rong het tak ania BCM ni lo ko ran dang pol te panan lo lu chil to in tun thleng hian Christian an la om hlei thei lova sa khwana hian Buddhist an nia Indo-Myanmar border a hian mizoram chung ko om te hi pui thiam phungri in thut chelin zo cha chuam hom bo chwale ka kia te tempul an nei bok ani mizoram top India le Burma in rina hian ko naman tam viawa heng khuwa zo cha chwa zo rin pui mom bo chwa ka ki tui dum zau model village le tui dang chua te hian chini in zani le som thum velomin mi ring sang khat le za thum chua nom mek ani mission survey kal BCM assembly AGS le ES long klai te hi BCM audio visual long klai le media committee long klai area tenan troi om ani long klai district COVID-19 shidan mi singni sang kwa za somret le pali ne na pe kanito long klai district komin January ni som paruk atanga COVID-19 shidan pek chua che pek chun zom zel ni in he tu bo sai lai thanga long klai district chunga vaccine na to zong zong za chu mi singni sang kwa za somret pali ani long klai district vaccine na to mi singli sang kwa za somret pali zinga mi sing ni sang ni za somli pasri ten full dose la to in first dose la to full dose lak ma bang mi sing ni sang sari som thum le pasari an la om ani long klai district head count atanga kum som pariat chung lam vaccine le thei chin mi sing sari sanga zare som kwa pali zinga vaccine lak ma bang mi sing ni sang ru za sari som an la om ani medical report Christian Hospital tungkar chung OPD mi somli pangai nen tiran oma emergency case tum som panga an nei bok damdoi na na pang pahni na mi pariat dalu an oma damdoi na changin tungkar chung mi som chua tiran nei bok tungkar chung Christian Hospital na piang le mi thi anom lowa etu bo sai lai thing kabin ruak patni an nei mek ane tungkar chung en rek test na mangin chum za le paruk test nei nin poisit mu chua paruk an nei ane LCMC and Hospital tungkar chung no pe de nen tir mi som pole paruk omin na pang pali na mi som nei le pathum admit an oma casualty case tum som thum le pariat nei casualty emergency case tum ruk an nei bok tungkar chuin na piang le mi thian om lova etu bo sai lai thing kabin ruak an nei lo bok LCMC and Hospital a tungkar chungin rek mangin mi za hi som li le pasari test nei ni in positive mu chua pakwa an om ani POL report Mizofit filling station hetu bo sai lai thing Mizofit filling station na petrol ms liter kha cheng za pali le paisa som sari pangani in tungkar chung liter sing ni lo theng thar liter sing kha sang tum zaruk som sari shal chuanin freeze ela pek chua ani petrol XP liter kha cheng za pari le paisa som tum pakwani in tungkar chung liter sing kha sang ni lo theng thara liter sang ni shal chuanin freeze ela pek chua ani diesel HSD liter kha cheng som kwa pangale poisom ruk pathum nin tungkar chung liter sing ni sang ruk lo theng thara liter sing ni le sang sari shal chuanin freeze ela pek chua ani Marvel filling station etu bo sai lai thein Marvel filling station na petrol ms liter khat cheng za pali le pois som sari paruk ani ya tungkar chungin petrol ms liter sing ni le sang khat lo theng thara liter sing le sang ko hral chuanin freeze ela pek chua ani diesel HSD liter khat cheng som ko pangale pois som sari parni nin tungkar chung liter sing ni sang khat lo theng thara liter sing ni le sang ni hral chuanin freeze ela pek chua ani LPG report MS Kuma Gas Agency tungkar chungin mes Kuma Gas Agency a rombona gas burza ko som sari le patni lo thangin commercial gas lo than bel om lo thum etu bo sai lai thangin long klai che rombona gas sem meg ne in lo thang le tor be sei po long klai che sem chun zom tur ani yang tundin huna rombona gas bur ka cheng sang khat le som ruk ani ya commercial gas bur ka cheng sang ni le za ani kati zong kha tungkar chunga long klai district chunga te tlang lang sa swal kan thil ho ti chu ani